Hello guys, sun pha tuni pathian ni hi tothonin viewers hozo se pakai su krista minin ni khopha che bai kan bolwe tothonin tuni lian khom la khat ngai ta khat anangai ke nu hete chule viewers ho ko ma ki pa thu khen se nom che le adang hi pon nang ho to so ja le nang ho support na ja la to ai 1k ong thing de tan subscriber yong 1k ong thing tlen le 1k tlen na hi celebration in the month de hi aki gongin to gon hen hin la mi masang ke sei thei pon ai pi le no support na ja la in gon thei jong le in gon de hin ten hi ji chun viewers ho nei support na ban wa nei support jeng min lang the Bardo Family's YouTube channel hi subscribe lo line hi le lo sit tan subscribe ni bo pe lang so le like share yon hin bo pe jing wo ti chu ki pa thu phun to ko ma taw na ken ne hin tin len khom la lung mun na ti dam thlamun na len khom la khat pathian ni hi to lonin nom ta in lung lu tan pathian wa choi to khomin anangai oi te Kansoni upapakai Kanagaw nandang po tinagaw Zamin gasen zintan Tuan natin nading gamsu Kagain hanggang anin Kansoni o kapakay Jose amang suin ang patay Sid na pisa COVID ilang Yan na din asin ganyong Kipaa ilan kong na din Kansoni o patay Imam Leilaban pa Kapino matuni O itile kadung tagan Tengah ngeye konsot gamsu Bungai lunggai kinadingku Kansoni o kapakay Kanagaw na hanggang po tinagaw larian Sinaganin gasen zintan Kuan natin nading gamsu Kaganin hanggang anin Kansoni o kapakay Amen.
Ipaalan ko na din kahit dami o kapatay. Emmanuel, Leilebanta, Pupino, Matsuni. O itile, Agintadem. Sangayeye, Konsagam Su. Sangay Lunday, Kimnatin Su. Kahindari o kapagay. Hey